Good afternoon, ma'am. Let's see, another this article number 21. Article number 21 said could be yam important oiba article ni ko pai khana yam na hang aduga yam chu chawba aduga statement di yam da ko aduga article ya hausala si ko sigi article se mains ki yam important oi ko mains ka yam na hang da article su oi na si ko hausala si article की अहमगी statements ना हाई से हाई जरा के का no person shall be deprived of his life को or personal liberty except according to procedure established by law है का as this sigi point से procedure established by law ना हाई से कनाई लौरके हारकान जापान लौरपनी को जापान की कॉन्स्टिट्यूशन लौरपनी दुगा कोई लाइफ है सिगी लाइफ है माना से हाइरिसे सिगी डेफिनेशन माई मीनिंग से डिग्निटी दुनी को लाइफ सिगी लाइफ से हाइरिसे दुगा लिबर्टी पर्सनल लिबर्टी में खंगरे मसागी इंडिपेंडेंट ओइना डिसीजन लौबो ओइगरा और हिंगबा ओइगरा मागी दि कनो की मवंग पर्सनल लिबर्टी लेना को मसागी डिग्निटी लेना थिंग जबा नमसाबा डिसीजन मसाना लौसबा नमसाबा अदुदबनी को key features to yengsi haidi ma se kari kari na sarake article number 21 se kari na sarake habi yengsi ko key features ta koi gi ma se ka kana da p ke article number 21 se kana da p ke availability ko availability se kana da phangba ya ke har kan da ma se all person ko all person except enemy elena tana atopa mi kara ko aidi enemy elena chana atopa mi kudimak loina phangba ya gantai ko aduga ma se kaina hara kanda suspend to busu ya de ko can be suspended aibadi suspended meaning can be suspended aibadi any condition namada aidi kano pu laigera emergency pu laigera national emergency pu laigera PR pu thamgera financial emergency pu laigera masi se suspend to ngamde masi se karai da hagi ge hara kanda mamangi article number 21 da su hagi ni ko 44th constitutional amendment act 1978 ke matung ina kanam tana aidi suspend to ya de ko aidi emergency level laigera national emergency laigera ma laigera magi right se nature se kamai to gahara kan nature se positive su oi negative su oi ko negative su oi positive su oi negative ko negative right su oi ko aduga positive right su oi positive right su ai mama su haigre negative right positive right se ko ado negative right se kari no sigi dadi negative right se kari na har kanda state can encroach on personal liberty migi liberty da state na kuting chamba yade ko aduga state positive right na kadawga na state has obligation abili maze tawgadabani have ko obligation ko to ensure a life of dignity every citizen kudimak or every hingimak mi kudimak se country manu hingimak mi kudimak se dignity level life ama phanghanabagidamagta koigi aidi sigi court state na honagadabani state has obligation to ensure a life of dignity ko sijina positive right haisina kaino state na tawgadabani haba negative right haisina kaino state na tawroidabani haba ko tawgadaba tawroidaba animak yawre ko adudi key features in the article number 21 ke ko article number 21 ki magi judiciary da evolution yam lai habedi hana le amba pot siga hujik lai ro pot siga yam thina khene ko judicial evolution lai
judicial evolution gi matung ina koina phase ani thora khaido I phase ahambai phase ina ko phase ahambai phase ina phase number 1 ko sisina narrow view ko sisina haidi hana ahamba phase first phase yamna pikpa akhuba mi ni ko kamaina AK Gopalan versus State of Madras की केस इधर ये सिखा 1950 के वाली सिधे इसका आर्टिकल नंबर 21 से यामना अखूबा यामना हाइडी यामना अखूबा में ये हाइडी फेस नंबर 1 से सिगी गोपालन की केस इधर को करम अब ये हर कांदा कोई के आर्टिकल नंबर 21 से लॉ द अप्लाई तो वो यार लॉ द अप्लाई तो वो यार सिगी मतलब से आई इरके को मकाम कांदा मा सिदाइसा चटनारिबा doctrine चे करी doctrine को हार कांदा procedure established by law ngasagi statement direct ngasagi sapadagi larokpa magi article the yaukchariba statement direct se masi je magi doctrine oi ko masida ruling se kari na hara kanda ruling se koina article 21 offer offers protection only against executive action khaktang da ko article 21 je sizinaba yarame executive action abadi kaino koi IS officer gumba or executive leriba mayam jingsena thabak torokpa matamda article 21 se katang sizinaba yarame habadi article 21 je dignity laitana thabak toro state government na or central government na ado taragadi article 21 se palaga ekta dignity lai tabaya dignity lai na khona kadam khotkadam ka ina pan ba yarame executive action se katang pan ba yaram ko matam bida aduga legislator de not in legislature ko legislature de pan ba yaram de legislature da pan ba yadraga di kadawrani koi gi parliament na any ek ama pass over matam da masi gi ek se akoi gi dignity da so te na nai na roi any ek se dignity da so dum pass over yarni ek se ko ado legislature da I think bam ta lay right only executive ta I think lay ko habi the executive ta na phasana tawtre ma se dignity mi gi dignity da so ko le adu ma'am sin do executive ta katang thing ba hana daram se narrow view hai tare ko gopalan habi 1950 ki matam gi 1970 adai bo ta daram se ko adu na kai da hara kanda watertight compartment ki matam ni ko narrow view se ka do hara kanda ko na si se कोई करी है ना जो कौरव के हर कांदा watertight compartment लेरमे watertight compartment लेरमे meaning the watertight compartments between को article 21 ने 19 ने अदुगा 14 ne habidi right to equality freedom aduga right to live with dignity ko sigi moi ahom se watertight compartment lerame amada sokba ya haidi amana haidi article number 21 na article number 19 soktra so ka sukai de article number 19 to article number 21 soktra so ka sukai de habidi law se amada article number 21 na so ga so
article number 19 khallaga adu pass over yae ko article number 19 ai amada kai hai ni depend on de amana depend on the taragadi article number 21 the yaba aduga article number 19 the yada po che dum pass over yae ko any ek law haidi any law ama article number 19 the yara article number 21 the yadra adu taraga so dum pass over yae aduna haidi matamduda taramise water tight compartment lerami meaning the article number 21 19 14 je moise mutually exclusive oiramne amana amada kari haini depend taunadaba amana amada effect taunadaba hai tare ko adu maina oiramne aduduna kari kari da sola ke hara kanda haidi akoina freedom gi article ama pass tawa matamda madugi freedom gi nate ek ama pass tawa matamda kogi dignity se kasu yengrasu yae mi gi dignity yengrasu mi gi freedom do phangagadi ba adugi le adugi ek to dum pass over ni ko adumaina watertight compartment gi se leram ni ko aduna personal liberty se yamna serious oina loram de ba matam do ko aduga personal liberty se moina kamana at han ga kana personal liberty se ko si se only mana represent or is only freedom from physical confinement habadi mi ama se phajat pujindana thamba physically ko mentally ga su yauti ko mentally phajat pusanba natraga aduga so kaim yauti just personal liberty as kaino freedom physical confinement dagi freedom oibdo aduga kang represent or personal liberty higher so article number 21 say 1950 dagina 1970 adai bawdi yamna narrow oiba yamna fiction ba view da yengami ko aduga phase 2 amula ase phase 2 dadi yamna chawthokpa view da amula ni ko phase 2 dadi habedi phase 2 se kanogi matam da oidoni emergency achowa ma tawgraba matung da oidoni ko phase 2 se phase 2 ko the broad view ko sisina Maneka Gandhi ki case ke matung dagi lakdeni ko Maneka Gandhi versus ko Union of India so na 1978 ko 1978 ke matung dagi kadaro ke hara kanda phase 2 lai phase 2 sidadi yamna chawba broad view ma lai ko sidai ne sik power dum chaw thoi ko article number 21 je sik power broad oiba haidi chaw thokpa lep 3 ko aduna sum chaw thorakini chaw thorakini ko sidai da sanaba doctrine je kari doctrine no hara gadi doctrine se sidadi doctrine se ngasai gi statement dadi kari hai koi gi statement dadi asini article number 21 ni statement dadi kari hai procedure established by law haibani ko adugu procedure established by law haibasi ki doctrine sidadi koina procedure established by law se pura due process of the law haina change tawrani due process of law haina sigi concept se krai degi lo re se American concept ni ko due process established by law is American modern American concept sigi doctrine se lake bedegi magi ruling se ngasai gi phase 1 gi ruling hai tare ko phase 1 gi ruling habedi kaino ngasai gi narrow view to Gopalan gi view se sisi yadre ruling se kari ruling la ge har kanda overrule Gopalan view se mana lok thokre mana yagi trebo ko duduna sidai kari harake harakanda ruling se kadawna harakanda laws issue kadawa harakanda laws se hana dignity da based toram da bane handaki based torane da dignity da based torani dignity mi gi dignity show kadaba law ta pass over yara hana di yara me phase 1 di yara mi adubu handaki yara mi gi dignity se fazana yenga ne ko law must ko must not be arbitrary oiba yararoi kon pass tawba yararoi ko fanciful ko yamna
aduga or oppressive oibusu yar ko aduga maze kari ingedeba maze law must be kari law se kari oideba must be just oigedabani ko manas the pastor just oigedabani chumgadabani fair oigedabani ko adagi reasonable oigedabani reasonable se kai dei laki koina article number 14 de reasonable restriction kaina legidana or article number 19 desu legidana ko adudagi laki ne aduduna kadawga harakanda result se kari tara ani masai hanadi executive action da kaktang article number 21 se panya ramani hujikti article number 21 se executive to legislative to animal ta panya reko protection against both both executive and legislature legislature or legislative ko adudagi kadorga harakanda sidagi di anauba doctrine ama mulai anauba doctrine jere kanauba karamba doctrine ko ge harakanda doctrine or akoigi golden triangle doctrine है ना को golden triangle doctrine है ना को सिगे doctrine सिगे मतुंग इना करी दौर के हार कांदा golden triangle doctrine सिगे मतुंग इना कोई article अहुम से article अहुम से पुलपुन सबमिट नगरने लो करम article नो हार कांदा article number 14 ना करी भी कोई equality before law भी को article number 14 equality before law को article asizna kari hai non arbitrary oigadabani thabak tawrakpa natraga kano tawrakpa matamda magi reason phajana legadamni ko adi hekta mana paame na paktara tawba yadabado adege article 19 sisina freedom mayam doni ko basic freedom mayam doni aduga sidagi khange madudi kaina freedom bi bataraga su reasonableness ko reason ama legadamne reasonableness se sidagi lawra ani aduga article number 21 sisibo koina kari kawe golden triangle doctrine hara khane life and personal liberty aduna any ek ama pass tawrakpa matamda kai dawga hara kanda any ama pass tawrakpa matamda mi gi life and personal liberty is so oidabani basic freedoms pigadabani equality before law the law gi equality before law so oidabani ko aduga non arbitrariness adi arbitrary oiba yaroi pass tawninge na ekta ame ekta pass option basu yaroi ko reasonableness hadi magi exception layraga su reasonable exception laygadabani ko adigi life personal liberty is so pe yaroi ko aduduni minus the golden triangle doctrine min haise ko sise sigi simoi ahum se a law the haragani ko a law must pass all three tests karamba test sigi ngasai non arbitrariness oigadabni reasonable oigadabni personal liberty the scope yati ko si mayam se sigi test se pass tawgadabni ko aduna masisina sigi golden triangle doctrine sina kari porake harakanda koigi due process of the law haiba pot se sise pore due process of the law se successful oiheli sise due process of the laws masigi moi ahum se moi ahum se punna submit ge bedagi masagi due process of the law se successful oira ini ko due process of the law se fazana implement tawba ngam ini ko aduga se husik pawge na dc se gyan tarani na khale meaning di kai na ra kan da koi gi
article number sida main oiba idea se kaino har kana article number 21 haini se kaino post koi any law ama pass to matam da hanadi executive kadang da yengamane ba executive kadang da ma se personal liberty da sok ta brand yengamane ba but hujikti law ama pass to matam da executive da su both legislature da su masi se personal dignity sok ta brand habsi yengani ba aduga article number 14 article number 19 ju sok pa yaro meaning the मासे पास तौरिबा law do arbitrary su non arbitrary oigadabani ko adagi reasonableness magi reasonable reason su haiba ngamgadabani aduga personal liberty life and personal liberty da su sohaloidabani ko sige hariba mayam jingse example oina example khara yana pirakte ba habadi example oina huji contemporary issue oina thokada su ko ID magi ID dimensions haitare contemporary dimensions contemporary dimensions or derived rights haitare mangondagi tholakpa rights singse derived rights magi dimension mayam ama lay paikada hangba dimension sing to la ani ko sidai paikada yam hangi ko habadi digital rights sing sida hoji yamna maru ore se digital rights sing sida ko digital rights and privacy sing sida yeng se ko digital rights aina group manga thona khaido iko digital rights and privacy sida han yeng se digital right and privacy sida akhoi gi yani hambada Roman number 8 the right to privacy is a man so koi high gre koi right to privacy se pai khade yam hangre ko masi se 2017 da hangre 2019 2021 da so hangre ko 2024 da so hangre UPSC da ko yamna kana local ba sub topic ama so oire ko si se right to privacy se अखोना फादि से करिनो फादि से हारगदि राइट टू प्राइवेसी से रूलिंग अमका तागी केएस पुता स्वामी हैनको पुता स्वामी से फादि को पुता स्वामी है से 2016 दा मसिसना राइट टू प्राइवेसी से आर्टिकल नंबर 21 के मखा दा थममे हाइबदि प्राइवेसी से सोपे यादे मिगी डिग्निटी सोपेगे हारगदि माइ मिगी प्राइवेसी तो मेंटेन तौर थमगदम करम प्राइवेसी नो बा मिगी information privacy hai tare ko haide information maigi information se amada ni hekta haide loba yada ba ko informational privacy le ga ba magi privacy magi information masagi information se kadaba losal laga haide mi kanam khanganda na thamba yada ko bodily privacy abedi mi picture kari kara le da ko ai isagi picture kari kara si privacy le jatoi adagi decision aigi decision ki privacy ai decision launi aini yes habada adagi aina no habada kanana su haidi ithil changda right to privacy ko sigi privacy ki digital rights kara su laina digital rights lo ching posi se ko and ani subada sisu puta swami ki makha satra ko odeni ko haidi puta swami ki sise music sukanna taunari ko ni ko haidi मेटा की फेसबुक करी करा व्हाट्सएप सिंग सिदा एकोई से मी लैगी दबा यावरगा कदोई कोई की लैगी दबा मी दुकी कदोबा मा की इंफॉर्मेशन खुदिमक से लौथोकना बा इनका हाइनै दबा हाइदि माइ जे मुथतना बा काना को और अइना मुथत के हारगदि आई फेसबुक अकाउंट मुथत के हाइ तारगदि पुलप पुन मुथतबा काना लैनै दना असिगुम पोट से हाइदि सिसु पुता स्वामीगिदा केएस पुता स्वामीगिदा के मागी मखादा चलेबा करी राइट नो हारगदि ममिंगना राइट टू बी फॉरगॉटन को राइट टू बी फॉरगॉटन जिसु नसागी पुता स्वामीगे मखादा फौदो अबनी हाइबदि आइगी इंफॉर्मेशन खुदिमा राइट को राइट टू रिमूव करी my digital right to remove digital footprint
digital footprint ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯥꯏꯖꯔꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯨꯊꯠꯆꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯤꯖꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯖꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ digital access ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯅꯤꯀꯣ digital access rightꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ आर्टिकल नंबर 21 की मखादा अदुम यावरे हजिकसेको अदुदा कमायना यावगे हारे कांदा मसीसे emergent case अनामा लेगी emergent case को मसीगी case की मतुंग इना कदोगे हारे कांदा कोइगी internet फंगबा हाइबसे this is our fundamental internet फंगबा हाइबसे fundamental right की मनुंग चलहनबे digital access को digital access or internet हाइबसे fundamental right की fundamental right से कदोबा internet access से कोइने education लाइक तंबा नत्रगा governance ता internet फंगबा से याम दरकार लेगा अदुना government के office नत्रगा education institution खुदिमक से internet फंगदा बनेगो as essential essential for education and governance also education की ददी internet apps याम दरकार ले governance सिसिना emergent case digital access right is सिगी digital access right से 2000 कनो article number 21 की मखादा यावरो तलनी को सिसिना कदोगे हारे कांदा सिसी मोय अहुम से digital rights on privacy की दा मखादा article number 21 की मखादा हापे को contemporary dimension adagi atopa dimension kara su like gender justice si LGBTQ की problem yam lakpa hujik lai ba mayam se si solve tawna ni ko gender justice and autonomy gender justice and autonomy sigi makhada akoina koigi homosexuality से criminal नते ना होंदो के बदो को अब आदि कोई करी हाइने कोई नुपागा लेमिना नुपी नुपीगा लेमिना से crime द सिंहन की तब अदुदनि को decriminalization of homosexuality को homosexuality अच्छी से कनागी अच्छी से article number 21 की मखादा हाप्सन रबने को decriminalization of homosexuality से को अच्छी से माल से करम्बा एक की मखादा अन्य दी करम्बा केस के मखादा कोई ना हाईवे आया है कभी नबतेस सिंह जोहर को कोई दृश्य से को नबतेस सिंह जोहर से कोई खंगोई article कनोदा 2018 को मसी सिना कदोगे हारा कांदा कोई IPC की section अमा IPC की 377 IPC section दो चीजें remove तोगे struck down तोगे struck down तोगे अदुदुगा कदोगे हारा कांदा sexual autonomy से recognize तोगे recognize sexual autonomy sexual autonomy में हमसे recognize तोरे and identity अदुगा sexuality homosexuality से article number 21 में मखादा थंबिरम में को gender justice and autonomy कनो सिदा decriminalization से अतोपा अमसु तोई like adultery से to the B the kadoga kana decriminalization of adultery sisina kana gi makhada case na kana gi case no haragadi maming palabda Joseph Sign
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯐꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯗꯜꯇꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯁꯥꯏꯅꯤ 2018 ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ आर्टिकल नंबर 21 ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯗꯜꯇꯔꯤꯁꯦ ꯗꯤꯀ꯭रिꯃꯤꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 497 IPCꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ struck down ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ struck down ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯔꯨꯂꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ women ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ women ꯀꯣ women are not ꯀꯣ the property of a husband मागी wife से husband की property नत्तेबा सिजे तारिसनो the property of husband अदुना सिजे हाइदी आर्टिकल नंबर 21 दा नुपी से मागी dignity से फजना पीरेबको सिजे कइनो दसो हापे हैबा कोइना if कइनो दा right कइनो दा नुपा गा नुपी गा मानाबागी right लेदनको equality को gender equality की मतंग दा सिसे हापे है एग्जांपल अमको ruling जे को अदुगा sexual autonomy हाइदी मागी sexual autonomy हाइदी मागी डिसीजन लौबदको सिसे मसागी डिसीजन लौसब मतमदा आई सी आई इसाना सिजे लुकोंबगी नत्रगा एनी माने नुपा की आइदी मेरियस तौबगी राइट सिसु आइदी ऑटोनॉमी सिसु पिसे पी पीएबको अदुदनि को प्रोटेक्ट अदुगी प्रोटेक्शन सु पीगरे अदुदना सिसे सिगी एग्जांपल लोइना सिजनबि आइको यामना हाइदी जेंडर इक्वालिटी दा अदगी अतोपा अमना राइट टू मैरी सि पैखादा हंगरेको राइट टू मैरी से कनो दे यावे कोई आर्टिकल नंबर 21 दे यावे को आर्टिकल नंबर 29 राइट टू मैरी को सिसे मागी केस ना ममी के केस के ममी जि फादे को हदिया केस नत्रगा कोइना सफिन जहान versus अशोका मसेजेस हाइनिंग इसे कई नार कांदा कोई नुपा मना नत्रगा और नुपी मना मागी माना पामजब माना चॉइस तौजब माना चूज तौजब नुपी नत्रगा नुपा मदा मैरिज तौजब से याय राइट टू मैरी को मा पाना थिंग यादे को आइदे अइना पामजब नुपा ददा और नुपी ददा मैरिज तौब मतमदा मा बाना नत्रगे एनी कनागुमा मना थिंग ngамद्रे को अदुदो मागी डिग्निटी नेबा अदुदो आर्टिकल नंबर 21 ना कनादे प्रोटेक्शन पिबीरे को वन चॉइस को यानी को राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस यानी को सिसिमा लेरे अतोपा सीदा तबा अतोपा कनो खरसु लेरी लाइक prisoners की और custodial rights लेरी को custodial rights सु ममांगा हंग्रबदी अदगी social and economic rights मैम सु ले खरगा तौरकिसिको अहामदा हजिक अहम सुबदा करी लानी हर कांदा कोई right of prisoners की मागी dignity लेबा सिसे पैखादा कनोदा याम यावे को हाइदी कोई आइना खबर दा थेना मतदा खबर दा मोइसे custody दा लेबा नत्रगा prison दा लेबा सिंसे right यामना फंगदबा को अदुगुंबगे यामना यावी कनोदा यावी को अदुदना सिसिसु important ओय को दो like a the ahamada kari lay harakanda solitary confinement se aini yate ko habedi except certain case khara natana solitary confinement to yate ko sise kanagi makada lay ek to kanagi makada no Sunil Batra की case amagi makada ni ko 1978 ko solitary confinement से में याद रहे को solitary confinement से में याद रहे देखी बीदा कोई handcuffing से याद है को against extreme case न तना handcuffing से याद है handcuffing है देखो कोई पुलिस ना कमी फाव में तंदा मनिंग द मी पुन बदो अदो तो याद है
sisi kanagi case ki makhada alimi ki dignity shoeba dusko Prem Shankar Shukla ko aduna uramoi mi phaba matamda mido punba uramoi ko sise pundri se kari gina haragadi kari handcuffing se dignity gi wang madani haina right ta gi bai ne ko article number 21 gi makhada chan gi bai ne adegi amo custodial torture haidi custody the torture to su yadre ko against custodial torture sise huji Kerala da su Kerala Karnataka da video ga viral oidana adegi huji kana tawriba case amani ko khabar da yam yawbani CCTV camera khillu ka ena ko huji kana tawnari bani ko police ta CCTV camera khillu kholu police ki custody da ka ena tawnari bani adugi case to aduna paikha da hanga pa yai ko DK Basu 1997 gi kano gi matung ina case gi matung ina koigi digital id kano custodial arrest gi matang da guideline arrest to guideline id DK Basu ki case ina 1997 sida koi guideline ama pi ko issue guideline to arrest to gi guideline to pi ko sisi hangi ko yang na paikha da guideline sida kari yaw ga ka da arrest memo piba ko adegi phai ba mi du gi magi mari mata da ko inform informing to kids phaba matam da mari mata da inform tawba ko adegi medical check up sisu pha mi se ama pha taragadi mase medical check up tawdoi ne ko adu kari gino haragadi masi mana issue guideline tawise kari mana gino sigi DK Basu ki case ke matung ina guideline se kano tawise kai gino haragadi prevent tawna ba custodial violence custody da ni pharaba matung da ni do ide tamthiba mo do otne bado adugumado thingnaba gi damakta ne ko adubu hujik su dum sigi case dum leiri ko ngana Kerala da su mi do phu da siri mi ko haibadi phami phon tawbagi adugi hujik case yam thokna re CCTV camera police ta khillu ka ina hujik se kam kana demand tawna re bane ko ado khinna ba ina adu khilli ba CCTV camera da su almost 50% di ya de khote ka ina newspaper article da yam yaw bane hujik hindu da ko hujik kana thinari ba hot topic ori ni ba adu na paikha da dum hanga pa ya ba akoina phadu sina kai na ra gadi custodial torture jigen matal da akoina case ama judicial case ama lei madudi kaina DK Basu 1997 ko masi se pallaga mana guideline khara arrest ki damakta guideline khara issue toi arrest memo pi ba ko mari mata da inform tawba medical check up tawba masi myam je mi pha taragadi tawta bani custody da tham taragadi tawta bani masi je ko adu tawdabagi yamna haidi hujik problem yam thoi ko hujik phong sai ba topic ni hanga pe ai ko pe khada adagi social and economic right ma'am am sulai like for sure social economic rights ko socio economic haidi article number 21 ki makha da yawba rights haidai ko socio economic right khara sulai like koi gi right to livelihood ko right to livelihood right to livelihood hai se kaino har kanda means of living laitana kudamana har se mi ama hingi khala se ba magi means of living se pibitra ba kana gumba mi ama na ma se magi thabak tawna ba mi thabak mana masagi thabak tawjaraga paisa tanjaraga hingjaga da ba se hingba ngam handra kana gumba mana thingna ba ko adoi tar means of livelihood se pibitra ba adoi taragadi article number 21 che article number 21 che tawga wakat pe my freedom phang magi kano right to livelihood che phangdre haina mana wakat pe ba article number 21 season ko right to kare shelter hai sena kai na kanda magi matik chabu mafam ama habedi property piu habinate ko magi hingbada magi yum phajaba ma darkar le ko yum phajaba right to shelter ko
adagi sidana kanano harakanda right to education. Right to education se hana sidesta yarami ko kano da yawji ga da husikti article amada onthokre dana 21A and hana yaramadu ni ko se hana yaramadu right to education se ko adagi si D da kadaga right to health ko afaba masama upana laibang ngamnabagi damakta aikoi se government hospital amada chalaga id lying sa bayan medical aid emergency kits medical aid kudimak se aikoina phanghangadabane mi ama lai nangdi modi kholi natraga nangdi kanoni nangdi dignity laitaba mini natraga nangdi phattaba mini na haraga hospital amada lakpa matumda adusu government hospital to ko lakpa matamda magi right haidi mangonda medical aid pibiba mangonda treatment to biba timely treatment to biba asigumbase to bida taragadi akoina article number 21 gi matungina ai gisu right to health habase lei ai gi dignity leina ai isana kano haidi hospital sida kano tau saba yai magi medical facility phangan ba yai ko article number 21 se sinaraga aduna adu phangan da taragadi akoina kaido ke harakanda kano tau ba yai haidi fundamental haidi supreme court ta wakat ba yai ko haidi si fundamental right ne fundamental right se phangdo taragadi akoina supreme court da chalaga to wakat ba yai yan dai ko any education ki oigera adagi sigi right to shelter haidi nasai do haidi khoigi afaba yum aigi hingbada darkar lebe yum ma sajaba matamda yum do saba yaroi kaina thingakpa se yade di khoigi right to shelter habse kanai makhada lere khoigi article number 21 gi makhada lere ko khoigi right to education gi makhada chahi kya dena kya bab se free education phangne ba chahi 3 tagina 13 phawbani ko chahi 3 tagina 13 phawbani yai ko aduga si lere 4 lere social ko socio economic rights khara lere ko atopa right khara amsa lere like environmental rights si important oi ko article number 21 gi matung ina environment afaba environment ama pi ba haise yamna haidi kanoda environmental right khara su lay ko like environmental rights ko environmental rights ko environmental rights se kanoda su yawi ko haidi TPSP da su yawi adagi fundamental duties da su yawi aduga article number 21 da su moi homework da lo yawi ko environment ki rights se sustainability se phangnawi gi damakta khoigi khudamai hara ka the right to clean environment ko right to clean environment ko sije sizinaraga aikoina mosalan bade kanagumba mana phatauti huntokpa ko aigi nakala phatauti huntoi khalase natraga aigi mangda phatauti huntoi khalase ba adu tadi right to clean environment se aikoina sijinabe ya article number 21 se kana sizinaraga aikoina wakat pa ya habidi mana aigi environment se modhalle ko MC Mehta gi case ki matungina ko magi aide ai ising afaba phangdre ai ising hujik Delhi da pollution yam tawri dana ko pollution yam tawse ada government na aigi afaba nuksit pibidre na kano da supreme court da wakat pa yai wakat krimi ko supreme court da wakat libani sit ko adagi bidana kano climate change isu khoigi supreme court naga su right da ba yam yawgre ko mama habidi climate change ki malamda sisu any question climate change ki any question amani makhada matamda khoigi climate change ai climate sipu afaba climate amada thamnabagi damakta ko article number 21 akoida right ama pi ko karigumba akoigi climate change tawnabagi damakta government na any law ma pass sorry en khalase ko yamna mathom cha da law ma pass sorry en khalase climate chi so annabagi damakta environment khatana tiko climate chi so annabagi damakta adoi taragadi right to climate change hai climate change se thing bangam na bagi da makta akoida right bibi aduna sisi supreme court to wakat pa yai ko environmental rights akoigi lejaina sino ko negi 6 suda akoigi 6 kano leitre magi limitation khara ga leina lam si ko limitation last oina
article number 21 की limitation article 21 की बाकी limitation हाइबदी मासे हुजिक से also चाउथोरैनी को चाउथोरैनी चाउथोरपसिना मरम अरकांदा अतोपा आर्टिकल खरगा अतोपा part of the constitution खरगा आइदि मरै तौनबा लैबको मरै करम करम part का मरै तौनबि हारकांदा इहाने हाबदा कोइगी preventive detention article number 22 को preventive detention कोइगी मी अमसे criminal case अमकी फारे ने खलसे or any case अमकी फारे ने खलसे मासे था होम पावदी detention तौबा यायबको article number 21 की मतुंगिना मथंग मसी से मथंग की वीडियो दा इन नैना अनि को article number 21 की मतुंगिना मसी से article number 21 article number 22 की मतुंगिना preventive detention से था होम तौगदोइने detention मी से मी होम से मी अमसबु था होम detention तौ तारगदि बागी dignity दि कराइदनो बको अदुदुना अखोइगी without trial हाइतारेको हाइदि article number 21 सिना कदबा article number 22 सिना allows detention को detention without trial को without trial सुतौ तौ द detention तौ न यालनिना बागी dignity दो मांगजरे द dignity लेत्रेदना up to 3 months को सिसिना conflict लाए करागा article number 22 का 21 का conflict लाए करी मरम की 22 ने detention से याली ने 3 months से है ना detention याली ने को अदुदुना liberty से सोल लेबा कोई मी अमगे liberty से सोल लेने दना को हाय मथंग के article 22 से पति मथंग की वीडियो दा ने के को but तवदबु article number 21 दा सोल लेबा पोट अमदि ओइरे को article number 22 सिना अदगे मो conflict से करीगा थोके हारकांदा with DPSP have the directed principle of state policy जिगसु conflict होए करम बद conflict होके दाई हाइसरके को कोइगी well concentrate तौबा यादे हाबदि पैसा यामना मसागा जानादना मसागी well थमजन यादे यादे को आई पैसा याम पारे हारकसु आई पैसा दो आईगी इनकम जानादबिदा आई पैसा थमदारगदि ईदी द सखलगा आइसे फाबा पुनबा यायबको अदगी property right खरसु लै like property rights को आईगी property से मीना लो आईदी सरकार ने any time आईगी property से दम लौगी बे याय को थोंग सागे नत्र कनो सागे ना अदगी individual livelihood को असिसिगा करी दोगे हारकांदा अखोइगी dignity द खरा सोकपा यावरेदना DPSP न मरम ओरकांदा सरकार सिना एनी थबा अमा पाइखलपा मतमदा अखोइगी लमजे दम लौगी हाबदा लौगी याय नत्रा अखोइगी साना normally तांजबा पैसा मैम ताले हारगसु सरकार न करीगुम्बा आइगी पैसा दो हाइदि आइने यादबा मोंग ताले हाइजलगा दम लौगी बयाय नत्रा अदुदना DPSP का कोइगी कई हाइनि DPSP सिका article number 21 सिकासु मरै तौने को अदुदना आइगी welfare state DPSP दसु welfare state ने लेतना कोइगी country अमदा पैसा पाइबा मीना अदुम पाइरा लेगिबा लायरबना अदुम लायरा लेगि तारगदि अदुदि यारो equality से पुरकनबा आइना welfare state अमा लिंगनबा आइना DPSP द तौइदना को अदुगी DPSP द तौबदो article number 21 dignity lehenba हाइबसिका अमु हाइदि मसाला मसा पैसा तांजबदुबु अखोइना माइगी dignity ने बदुदो अदो नंग पैसा मैम पाइबे यारो एनो हाइबि तारगदि अदो dignity दसु मुक्सोल एदना पैसा मैम पाइबे यारो हाइबिसिना कोइगी equality से लेनबगी दबतने नो so हाइबदि अदुदुना mix up तोरेदना article number 21 का 22 बसको so सिजनसु अखोइगी कनोदा सोअल लेबको हाइदि article number 21 की limitation ओहेलेबो so सिदैदन लोरे hayeng do article number 21A tawgani ko haidi right to education ko article number 22 sa hayeng tawgan nang bring se masi gidi sidalo shalage ko noy te haibira mo kam kanoda comment or so ko thank you so much.